Okay. Ariri ni nga relationship uthi musadzi wanu wanifuna unitamela zwivhuya na mini na zwoṱhe unyaga ni tshi vha sharp u fana na vhaṅwe vhanna. Ambo ḓi ya ni tshitela a tshi ni tshitela vho ri u tshita na HR kana manager kana mutholi ngo to ralo. Ini na ya interview ni tshi swika interview na swika na phasa interview na wana mushumo nga murahu ha tshifhinga tshilapfhu ni tshi khou shuma na mbo ḓi wanulusa uri ini ni dzhene mushumoni ndi ngori musadzi wanu o ni tshitela na mutholi ni isa hani phanḓa u bva afha. Yeah, ro vhuya futhi yunivesithi ya hayani tshikoloni tsha vhathu vha cool hune a ri zwi ambi nga nḓila ine ra funa zwi tshi vha ngayo lini ri zwi amba nga nḓila ine zwa vha ngayo. Nṋe ndi pfhi Elsaga athi ndoṱhe ndi na tia afho murahu khamera. Makhadzi wavho riṋe o dropa music video wa track yawe i no pfhi Quarter to. Music video wavhuḓi nga maanḓa u khou wanala kha YouTube. Track ya sharp, track ya DA lani thomani vho ndo vha ndo ḓi nyadza nyana mara nda i thetshelesa zwavhuḓi nda fhedzisela ndi tshi khou zwi pfha uri no o shuma Makhadzi ndi track yavhuḓi ya hasha na video yone yo itiwa zwavhuḓi nga maanḓa. Makhadzi ndi Beyonce Beyonce wa vhoriṋe Makhadzi wa dinesa ye ni cheke lani video una maninja hanefhaḽa kha video i tshi swika kha vho 3 minutes wa liyana tsipa tsipa abe wa sa tou amba zwithu zwa sothi ni nga si vhone ya fhela. Kha maṅwe mafhungo ri na Shebe shit. Shebe o fhedza heiḽani goloi yawe Golf heiḽani o i fhedza o i ṱherisa o i ṱhaṱhamukana a mbo ḓi namba a tevhela yo renga iṅwe na tshelede nṱhanga ḽikompo ḽi khou itela vhathu tshelede zwi amba uri u khou shumea fhethu. Mara vho a ri ḓivhi uri ḓo ri mini mara ndi zwezwo zwo iteaho mafhedziseloni azwo ndi Shebe ri lavhelela zwithu zwa so. Fhedzi zwine ri nga amba ndi zwa uri Damani u khou linga mudzimu ndi amba uri u khou nyaga u tou thoma a tou dzhena kha dzi accident ngana a kone u zwi vhona uri ene u khou nyaga thuso kana u tea u tou reiliwa hani hani ngo tou ralo ngori u ḓo dovha nga a sa vhulaya muṅwe muthu hafhanoni. Kha maṅwe mafhungo uri na mukegulu vhane vha khou sumbedzisa na zwa uri vhone vha khou ḽiwa nga mafhungo o uri vhathu vha khou gungulela uri vhone vho vha vho ya nyuwasi ende u ya havho nyuwasi a vha ṱuwi nga tshithu tsha muthu vha tou ṱuwa nga vhone muṋe vha ya nyuwasi vha vha vho ya vhona Makhadzi mukegulu hani hani. Ri a pfhesesa uri nga tshifhinga tsha kale zwithu zwa so zwo vha zwi siho mara kha vha tende zwiṅwe zwi vha fhira vho vha na zwa tshifhinga tshavho vho zwezwo zwa zwino vho hezwi ndi zwavho muṱuku ndi amba uri arali vha na vhana vha vhonala vha muthu ane anga vho no tou vha na vhaḓulu vha ḓo ita vhana vhavho na vhaḓulu vhavho uri vha feel uncomfortable ngori na musi vha tshi khou tou amba ngazwo nṋe ndo vhona zwi si zwithu zwa sharp uri vha muthu mungafhaḽa vha kha ḓi nyaga u vha vha khou ya maḓikiṱani mara mafhedziseloni a zwo ri ḓo ri mini ngori ri a zwi ḓivha uri nzhelele ndi nzhelele, nzhelele a ḽi biki mbodza a ḽi swiki mbodza. Ri na Galado Mthangana, Galado content creator ya hanefha Venḓa u khou pfhala nga maanḓa u khou ḓi itela zwa zwino u kha relationship na muthu ane ha nyanga u tou bviseliwa zwavhuḓi khagala u ḓi sokou tou postiwa nyana milenzhe kana postiwa vheiwa ḽi-emoji khofheni uri ri songo tou kona u tou muḓivha uri ndi mini na zwoṱhe mara ya hu khou pfhiwa ngayo hangeini kha dzi internet Galado zwa zwino u khou ḽa tshithu vha tshi zwi amba. Kha maṅwe mafhungo ri na Jota Diogo mutambi wa Liverpool a si mafhungo ane a tou vha mafhungo avhuḓi o wana accident ya terrible nga maanḓa zwi a fhedzisela a tshi khou lovha. O vha mutambi ane a vha uri ndi mutambi o no kona ndi amba uri ubva tshi a tou vha hone Liverpool i khou performa zwavhuḓi nga maanḓa na mini na zwoṱhe nga u tou ralo. So Liverpool yo xeleliwa na vhatevheli na kha shango ḽa zwi sports ngo tou ralo
ndi mafhungo ane a vha uri a si mafhungo avhuḓi, ende o vha a tshi kha ḓi vha muthu muṱuku. Ndi amba uri ndi wa 96 houḽa muthu anga vho vha na vho 27 28, so o vha a tshi kha ḓi vha na career ndapfhu, mara mudzimu vho ita lufuno lwavho a hu tshena zwine riṋe ri nga dovha ra ita zwone. Mafhungo e ra ni farela one ṋamusi o ima nga heneyo nḓila, a ri ṱangane futhi vhege i ḓaho arali no kona u vhona na swika hafhanoni ri khou zwi livhuwisa nga maanḓa. Support ya vheiṋu i ndeme, especially vheiwe ni no like ni no commenta, ri khou ri kha ri ise phanḓa nga u tou ralo, ri support yunivesithi ya hayani. Zwi takadza nga maanḓa u tou vhona tshithu tshi khou tou bva fhasi tsha aluwa ri tshi khou aluwa natsho, so ri khou livhuwa. A ri subscribe, a ri like, a ri commente, a ri puṱedze notification bell hafho uri episode ntswa i tshi bva nga u tou ralo ni vhe muthu wa u thoma u zwi wana. Khezwo Ivan Mfana.